Ia, malo faaftai tele lava tanga loa faaftai mo nea vanoa ua mauese feiloa inga malawa fionga nei asa mai se foi o le faatautainga a le Wilex Samoa Limited. E tu sai o le tātou o loa fōu lea wa amata o na Gaosia ia le NONI-LOA. Ia se e faisau saunoanga po o ani maketi o loo fuafua fo ilea ina ia faatau atu iai ia le tātou NONI-LOA. Haftai, ole auna le whamoemoe ana le so. Ole whaalauloa ina po le launchinga le ole mato o loa ole mo nonu hoi ne wa uma na tuu ina ma pack tono whaupala. Ko le mo pouches, mo nonu pouches, salo se whaupunga la tamaina. Ole auna la whamoemoe. O le whaalaulo ina na o lea o loa o se tasi o mato o loa tāua nei mo maketi au ina tu fafo. Te minei o lo o tāpena ina ia le o tā mua o lea whamoemoe mo fiti. I vaso fau. Ia o le isi maketi o e saina, le tunu saina, e whapea fo i Amerika ma ko lea. O le e faatau inga o loa esi ale Wilex Samoa o lo Gaosia mo o lo mua waleva ona mato exporting le non hoi nei ta o le pok le non hoi nei wo uma na ferment ma faia o na sua e tono meo IPC po package o ita ia felita waleva lana mato exporting ia o non na mato fafo na to repackley company e faatau atu le mamalu atunuu ese o awina ki nonu wa mato o le mato pokalame le wene la wa mato pack inga foi la le nonu in retail packs o mato fa le fangu kiaka le class ia ma fangu ni PET ale o loa tāua nei, misalo le o loa mua le i le atu Pasifika. E a whia New Zealand Australia, ua se company po se o loa mua nei ua whaongai nei, pouches foi nei peka i le nonu. E ta i 30 grams le package gas. Ia ua uma foi la on blend, pe ave i le flavor le o tātou kua o la au. To foi nei Samoa, e le mato whaangaina le manu, o le whala, ia o le whaipula, ia mato whaanga fo ila le sasalapa, o le sawasa, ia malehani, ia pe o me ia whaawhaingo fia i fo nei on tau mawhale, ia le nonu wai tau whaintala titi i isi, mamalu isi ele masani ai le tau mawhaingo nonu. Ia pela o mato whamoemoe nga mato whiwhia na nei taia. Whaala wai tele le mato lodge la le pouch. Sala rana ku esi sila i to inga esi a pouch o manta peneina. O pusa la na e whai o lo i tonu pouch se lufu valu pusa e tasi. Esi la ona pēsina. O lesi a mato whiau tāua. Whawhiwhia na et company ona o mato paanga i le mato le pesinisi le nonu. O mato paanga la mamalu lo fai faatoanga nonu Samoa. E valu 15% o lo mato fai paanga ma tina, mata maitai. Ma whanau. Women and children. O la mato taltununa la, o la mato tina e whaateleina whaatau. O telefo la mato sosoani i le se leni e maua tina. Ma whanau. Wa peo la tau lo whamoe le au ingol no. Peo na e mol silfia. E a watu mato ta vale taia po.